ngibingelela egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Ngibingelela abayofundisi. Ngibingelela abafundisi egameni likaJesu. And I greet the fivefold ministry. Hallelujah. Amen. Laba ngathi igama ngiphethe umsana mazibu ngisidisi ngayithanda inkosi bazalwane. Hallelujah. Amen. Ngisuka endzawo lasemkhuhlu badela khonza yiphela bakubazela. Hallelujah. Before ngawuqhubeka kunengoma ithi Jesu lidwala enhlane laba za. Hallelujah. Amen. Labantu ngicela bangicalele before ngawuqhubeka za. Hallelujah. Jesu ulidwala enhlane la Nawuthanda abazali umhlabeni bazaheliya. Angathi uthi lo muntu wawucala emhlabeni libeka hlakabetha nani emile bazaheliya. Kepha uthi Ezekiel chapter 1 ngakhona endzaweni bathi iRiver Keba bazaheliya. Uthi Ezekiel ngeba sandla sasimakaze sentu kwabazaheliya. Uma sandla sasimakaze sentu kwemuntu kunekinto lento tiyendekako empilweni bagcinele abantu bakude ngase esihlobo kanti wena wenza njani na. Hallelujah. Ngoba yini sasimakaze sentu kwakho bazaheliya. Uma sasimakaze sentu kwakho utawubona imbono lebantu bangayiboni bazaheliya. Uma sandla sasimakaze sentu kwakho utawuhamba indlela labantu bangalihambi bazaheliya. Jesu ulidwala enhlane bazaheliya. Ngoba wana kudla endlini kepha wamdumisa uthi Jesu ulidwala enhlane bazaheliya. Ngoba ngabugula kangakanani uthi Jesu ulidwala enhlane bazaheliya. Ngiyaphiza ngempilo bazaheliya. Before sitawungena ke live la namhlanje bazaheliya. Sena lomuya azule kuJona chapter 1 verse 8 bazaheliya. Njengoba sho ukuthi la lebantu labasha bazaheliya. Funa sidule la before sitawungena ke live namhlanje bazaheliya. Jona chapter 1 verse 8. Jonah chapter 1 verse 8. Base bayambuza bathi ngubani yena lona losibangele yonke lenhlupheko? Utekwendani lana? Ungewe uhleza wena usive sini. Hallelujah. Amen. Namhlanje lo muntu ubhekise abantu abasha bazaheliya. Uthi Jonah chapter 1 uNkulunkulu uthoma Jonah uthi aye eNiniva. Kepha Jonah uyabaleka uhamba indlela yakhe bazaheliya. Bathi uma sesendleleni kwavuka sivunguvungu endleleni bazaheliya. Uma kuvuka sivunguvungu bazama indlela bazaheliya. Baze bathula Jonah alele bamuda ukuthi uyaphi bazaheliya. Ufuna ukubuza ukuthi namhlanje sometimes fune abantu ukuthi bantu abasha manje abafuna ukusebenza in 50 years bafuna ukubhema government ukuthi government akasakhe indlo unani wena sanje njengoba Jesu Kristu wabuta Moses unani esanje bayile kodwa manje umuntu lomusha cala namuhla usebenze ilife yakho ungablame umuntu oblame umntali in 5 years bazaheliya. Hallelujah. Start with business of the day. 2 Kings chapter 7 verse 3 until 6 verses 69. Hallelujah. My course is 2 Kings chapter 7 verse 3, 4, 5, 6 verses 69. Wakukhona emadoda lamane labenesifo sebulephelo labehlala ngase sinagogweni lelidolobha. Akhulumisana odwana lamadoda athi sitawuhlalelani lapha size sife. Nasithi asingene edolobheni sitawufa indlala. Noma singahlala lapha sitawufa.
ngakho ngcono sibambe siye enkambu yeSamaria sitinikele kuwo yeSiria sitinikele kuwo nabasiyelelela sitawuphila nabasibulala ke sife. Kwathi kube kuhle basukuma bahamba bayongena enkambu yeMasiria. Bathi nabefika emnyeleni wayo bakhanza kukhala libhungane kungasenamuntu. Verse 9. Ase akhuluma lamadoda athi asendi kahle leli lilanga letindzaba letimnanzi kodwa thine siyatifihla letindzaba nasitawutifihla kuze kuse sitawujeziswa asiphumeni siye ubika lokhu esidabona. Namhlanje nganika isihloko sami lesithi phasa i-test yenkolo bazangeluya. Amen. Kunokwenzeka ukuthi bantwana besikole bayi-understanda kahle lento ukuthi kuyenzeka ukuthi sometimes baye esikolweni imvula tina, sometimes baye esikolweni kushisa bazangeluya. But they don't give up because ekugcineni kumele njani kumele babhale i-exam bazangeluya. I-exam ibhala umuntu whether u-ready noma akekho ready, but ekugcineni i-exam uyayibhala bazangeluya. Sometimes i-exam isho ukuthi how much have you learned bazangeluya. I-exam isho ukuthi unolwazi lolungakanani bazangeluya. Everything improve ke-exam bazangeluya. And uma ubhala i-exam badla ngeke bakushayela tandla, but uma sekuphuma mphumela everyone will celebrate with you bazangeluya. Hallelujah. Lithi livla kaNkulunkulu kuMark chapter number 4 uthi Jesu Kristu kwafuze bakhe asiwelele ngaphesheya bazangeluya. Lithi livla kaNkulunkulu kwakukhona neminye imikhumbi bazangeluya, kepha mkhumbi lobo hamba ngaJesu bathi wahlasela bazangeluya. Lithi livla kaNkulunkulu sometimes I don't understand kulabafundi baJesu because baphuma ekufundisweni bazangeluya. In other words maJesu amathi asiwelele ngaphesheya bese kusikhathi sokubhala i-exam bazangeluya because bafundisiwe esabela bazangeluya. Ngokungathi ukuthi bangaze bashekasheke bazokumele babile igama likaJesu because bahamba nomnikati wetinto zonke bazangeluya. Lithi livla kaNkulunkulu lasifunde khona ku2 Kings. Lithi livla kaNkulunkulu uma uhlehlisela emuva yana bathi eSamaria bokukhona indlala bazangeluya. Bathi uma kukhona indlala bese kunale bafati basibona because kunendlala eSamaria akungcono ukuthi sipheke abantwana bethu bazangeluya. Bathi bapheka umntwana wokuqala bamudla, uma sebekumele bapheke wesibili bathi lo mayo khona wamfisha umntwana bazangeluya. Lo mfati baphekela lapho basewaye kwenkosi asinkosi kwenzeke lento le ntezaphuma bazangeluya. Bathi inkosi yajabula impahla bazangeluya ngenxa yani yesihlazo lelilekayo kulendzawo yakhe bazangeluya. Lithi livla kaNkulunkulu lasifunza khona and uma ucheka madoda layifo bakhuluma ngawo la angeke uphinde ubathole lendzawo bazangeluya. In other words ngifuna ukufundisa ukuthi I understand ukuthi lamadoda bathi bengaphethe isifo sebulephele bazangeluya. Isifo sebulephele singasifananisanga ne-COVID-19 sabazangeluya ukuthi bebangasavumelekanga nasemphakathini. Lithi livla kaNkulunkulu bese bahlale egedeni ngaphandle bazangeluya. I understand ukuthi lebantwana babona bayofika suka la because awukamukeleka haleluya. Bathi suka la ngoba ukuthi asifanele ukugula bakho bazangeluya. Bathi Jesu Kristu lendlela encane engashoni ukuthi bathathele wayisebenzisa bazangeluya. Lithi livla kaNkulunkulu lamadoda acabanga ngathi usita ngani kusisikhale la sife ngoba singathi siyabuyela phakathi eveni nakhona kunendlala bazangeluya. Lamadoda ayenza something I can call a divine decision bazangeluya. Sinqomo esinemandla bazangeluya. Uma sikhona kule mpilo siphila kuyo uyadinga ukuthi umuntu uyende a divine decision in your life bazangeluya. Lithi livla kaNkulunkulu kwakhona umfana le-prodigal son bazangeluya. Lithi uma babakhe amnikele konke wahamba ukudla ngaphandle komthetho bazangeluya. Balithamba amagama lomfana mase abuya engqondweni yakhe uthi yena ngidawubele kubabe ngithi babe akungiyende
ngibe njengayini isebenzi lakho bazahaleluya. Siyadinga ukuthi masiphila nendzawo sivumele uNkulunkulu asiyende bazahaleluya. Lithi live la uNkulunkulu uthuma. I think angizakhumbula kahle uthena go to the potter's house bazahaleluya. Ubuke ukuthi lo mbumbi uyela bazahaleluya. Uma ayakhile le ndawo akayakhala kahle uyayibhidlida ayicale phansi bazahaleluya. Nathi sikhona kulenza uNkulunkulu usibumbile kusisibe kulento le uNkulunkulu ayifunako but ngenxa yelo hambo endleleni sihamba bese siyawonaka bazahaleluya. Singabuyela kuwe simala sisi uNkulunkulu ake usiyende bazahaleluya. Sibe kulento le wena uyifunako bazahaleluya. Hallelujah. Some another thing I understand is the matter long for we understand the mundo we are hamba na bazahaleluya. They understand the uNkulunkulu umbani bazahaleluya. Noma sebaplan le kusista hamba sawunikele kuma Syria yabasimalato abadalela indlela qala bazahaleluya. Lisi live la uNkulunkulu uma wasathathile uhambo bahamba endleleni. Hallelujah. Lisi bathatha le hambo bahamba bazahaleluya. Ufuna ukusho namhlanje ukuthi nawo ukhona kulenzawo ungalithatha le hambo bazahaleluya. Uma uthathile le hambo ungajiki endleleni ngenxa yenkinga bazahaleluya. Kepha qhubeka uhambo ngosimakathi la afuna khona bazahaleluya. Hallelujah. Lisi basesekhona endleleni Syria ava umsindo bathi ma-Israel ngathi se-alwetetive ukuthi atawuhlasela bazahaleluya. Lithi bava umsindo bazahaleluya. Umsindo uhlukaseke in many ways eBhayibhelini bazahaleluya. Lithi kwakukhona umsindo uma bahlulile empini bazahaleluya. Kubakhona umsindo uma inkosi ibeka bazahaleluya. Ngifuna ukukhuluma ngalo msindo lona lowa endeka Ezekiel bazahaleluya. Lithi live la uNkulunkulu kwakukhona ingilosi bazahaleluya. Bathi bedine maphiko la 4 bazahaleluya. La ayithuke basebenza ukuflaya ngawo. La ayithuke basebenza ukugoya ngawo ukusoba bazahaleluya. In other ways, but I think I understand what the ingilosi. This even if you can fly, but as what you want khona baNkulunkulu, uma wena khona baNkulunkulu wezivana buso, uNkulunkulu unemandla, uNkulunkulu ungcwele bazahaleluya. Hallelujah. Yavisho ingilosi uma timbuka lokuqala lithi uyingcwele, dijike tibuka eceleni, uma timbuka futhi lithi uyasabela, uma jika timbuka lithi unamandla wena Nkulunkulu akekho ofana nawe bazahaleluya. Hallelujah. Hallelujah. I want to explain in the Samaritan John chapter number 1 hallelujah. In 18:6 or 7 explain about I want to explain everything was hallelujah. Uma ufunza with John chapter number 1 is in the beginning there was a word and the word was God and the word was with God was hallelujah. Jesus Christ wakhona ekuqaleni bazahaleluya. And Jesus Christ ungumdali bazahaleluya. Kuthi ungumdali simbona ngani isifo la uNkulunkulu one day kufika inkunkuthe kuJesu lengaboni Jesus Christ wathatha izinzaka wafaka emehlweni akhe bazahaleluya. Lebo sikhomba kuthini ukuthi uNkulunkulu ungumdali bazahaleluya. Konke lokhona emhlabeni kubhilo akuye bazahaleluya. Hallelujah. Second thing, this is Jesus Christ. He is the light giving way bazahaleluya. This is what we call in water. Bephethe madingo bazahaleluya. Bathi noma sebayifase emaketane bekhona kwadluphula bazahaleluya. Uma sitshela uJesu Kristu uyayibuta le ndvodza uthi ningibobani na? Bathi ngithi bolegion bazahaleluya. In other words, more in the research but a legion is more than 1,000 people bazahaleluya. In other words, they don't have a person but demon wonke bazahaleluya. Yebo Jesu Kristu wafika nokhaya le ndvodza yakhululeka bazahaleluya. Nokuthi siyamlandela uthi Jesu Kristu hambe ekhaya. Why kuye ekhaya? Because kumele abantu engitholile nawe ubanikeze ekhaya kukhanya bazahaleluya. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. John chapter 1 verse 12. Ngicela ngifundele bazahaleluya.
egameni lakhe wabapha amandla ekuthi babe bantwana baNkulunkulu. Hallelujah. Uthi bonke labamkela ukukholwa wabaphe amandla ukuthi babe abantwana bakhe. Hallelujah. Funa kusho ukuthi kunemandla egameni lika Jesu. Hallelujah. Asishumayeli ngoba sishumayela ngconywana, kepha sishumayela ngoba kukhona amandla la investikiwe ezimpilweni zethu. Hallelujah. Asihambi ngoba sihamba ngconywana, kepha sihamba ngoba kunemandla lafakiwe ezimpilweni zethu. Hallelujah. Asiyendi ngoba singconywana, kepha kukhona amandla lafakiwe ezimpilweni zethu. Hallelujah. Lithi la uNkulunkulu hlalani eJerusalema kuze nitawamkeliswa amandla. Hallelujah. Hallelujah. Before mohlala phansi, there are 3 things in France people was. Hallelujah. Lithi la uNkulunkulu ngasifuze. Hallelujah. Yokuqala iku Hebrews 9 verse 22. Konke kuhlanjululwa ngengadi, ngaphandle kokuchithwa kwengadi kude ukuthethelela kwetono. Hallelujah. Amen. Funa kusho ukuthi bazalwane ngeke wayipasta itest yenkolo ungakasindiswa. Hallelujah. Ithi without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. Hallelujah. Uma ukhona emhlabeni angeke wakhona kula netimpi letikhona emhlabeni ngaphandle kokuthi uyamkele Jesu Kristu. Hallelujah. Angeke wakhona kuhlula kanjani unganayo lengadi ya Jesu Kristu. Hallelujah. Ithi ingilozi awuthi uNkulunkulu wonke umuntu kanjani akagcobe ingadi emnyango wakhe. Hallelujah. Ingilozi yokufa manje iyafika itawudlula la kunengadi khona. Hallelujah. Kuzoba khona kuphasa le test yenkolo udinga kuyamkela Jesu Kristu empilweni yakho. Hallelujah. Angeke wahlula ngaphandle kwa Jesu Kristu. Hallelujah. uNkulunkulu usiniketile indodana yakhe Jesu Kristu. Hallelujah. Kuna example ngeke ngayibeka ngayindlela abantu bangisola. Hallelujah. Ngithi mina angeke umuntu wamncisha ikhisi kanti khona lokhu importance wamnika kona. Hallelujah. Jesu Kristu naye uNkulunkulu uma sikhuleka kuye ngaJesu Kristu akwazi ungasendeli because usinikele indlalifa yakhe yezinto. Hallelujah. Hallelujah. Nawe uma uthatha lento le important unika abafana asasithi lutho because somnikele your treasure. Hallelujah. uNkulunkulu naye wasinikela i-treasure kuJesu Kristu kuze uma sikhuleka egameni lika Jesu dobe intendele. Hallelujah. Ithi la uNkulunkulu egameni lika Jesu wonke amadolo ayakhothama egameni lakhe. Hallelujah. Hallelujah. 2 John chapter 15 verse 5. Mine ngumvini, nine ningemagala. Lowo lohlala kimi, nami kuye, uyawuthela tithelo letinyenti. Ngobe kude leningakwenda ngaphandle kwami. Hallelujah. Amen. Without me you cannot do anything. Hallelujah. Angithathele ukuthi bakugcabe kangakanani, kepha ngaphandle kwaJesu Kristu ngeke wenda lutho. I don't care ukuthi unetinyoka or different kangakanani, kepha ngaphandle kwaJesu Kristu ngeke wenda lutho. Uyamdinga Jesu Kristu empilweni yakho ukuze utawuhlula empilweni. Hallelujah. Uma una Jesu Kristu kude umthakathi lengakuthinta empilweni. Hallelujah. Ngaphandle kwami ngeke wenda lutho empilweni. Hallelujah. Hallelujah. Look at verse Hebrews 11 verse 6. Umuntu lode ukholwa angeke akhone kujabulisa uNkulunkulu. Ngobe lode kuNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa nekuthi uyabavuza labo labamfunayo. Hallelujah. Amen. This live la uNkulunkulu without
faith it is impossible to please the Lord. Hallelujah. Sakhulumile ukuthi phasa i-test yenkolo bazahaleluya. Live la sitshela ukuthi ngaphandle kokukholwa something was impossible akwendeki bazahaleluya. Uma umuntu uyadinga ukuthi ube nokukholwa kusimakathe bazahaleluya. Hallelujah. Let's live la uNkulunkulu lapha chapter number 9 ku 2 Kings. Bathi lamadoda uma sekafikile kuleya ndzawo bebaya kuyo bathi bathola nganamuntu bazahaleluya. Bese bangena badla bathi after sebadlile bathi akukho right lokusikwendayo kwamele sibuyele emuva siyobatshela ukuthi sitholeni okwendekeza bazahaleluya. This is a time for celebration bazahaleluya. Ufuna kusho ukuthi uma sikhumbula isilivu laNkulunkulu umfati waseSamaria uma athole lamavi Jesu Kristu lakamtshele kona bathi wabuyela back in the village wabatshela ukuthi uyantawubona lendoda lemtshele konke bazahaleluya. Because this is a time for celebration bazahaleluya. Siyadinga ukuthi sibantu simile empilweni sitshele abantu ngaJesu Kristu bazahaleluya. Ungathuli kanye uyamkelile lento yaJesu Kristu bazahaleluya. Every time Jesu Kristu uma baphilisa abantu bebatshela ukuthi belani kubapriest nawo batshela ukuthi kwenzekale bazahaleluya. In other words ungathuli lelivi laNkulunkulu empilweni yakho bathi batshele abantu batshele izihlobo zakho ngelivi laNkulunkulu bazahaleluya. Ungavume kufa ungabatshelanga abantu ngelivi laNkulunkulu bazahaleluya. Isilivi laNkulunkulu Ezekiel where you are the watchman bazahaleluya. A watchman kumele abuke abantu ukuthi baphila njani abetheke abantu ukuthi bayenda njani bazahaleluya. Ungavume ukuthula bazahaleluya. Hallelujah. In conclusion, stavula 2 Corinthians 13 verse 5. Sihloleni mina nibone ukuba nisekukholweni yini. Zihloleni nina nibone ukuba nisekukholweni yini. Nizivivinye nina. Kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu ukunina. Uma kunjalo ningabokwaliwa. Hallelujah. You see, test yourself. If you still have faith, but hallelujah. He said, unless you have failed the test, but hallelujah. In conclusion, let's live like Genesis chapter 1. In the beginning, God was hallelujah. But in the beginning, God. Everything everything will happen in the beginning, God was hallelujah. Easy. Hallelujah.